Biyag ti tao. Itatadda kayo amin ditoy. Lenggan nyo na imbag ti bagak. Saan mas siguro ang may limad kada kayo? Adakkel ti pukaw ko iti kraping. Agulimag kayo! Laskan namang kisayak iti tao. Boss, kasan mo nga iti pamilya may? Awan mo't sa balya pagsapulan may, boss. Ang pagsapulan may Awanin ti maramitan nyo. Taday ti desisyon ko. Ket awan bibiyang ko. No sardino man ti pangalaan nyo iti pakan nyo iti pamilya nyo. Talaga nga awan konsensya na day tado. Puno, awan konsensya na. Si Itaksan. Oh, yaya, nagkapuan nyo. Ape akas na tila ngayo asimang put. Nasabat ko ni Belen. Kat nakuna na nagkisay manan ni papam iti tao na. Kat may sadya asawa ni Belen kadag iti naikat. Ha? Apay kano yaya? Ay, jak man amo balasang ko. Ngam-am mo matan ti amam. No anya ti imbaga na, isulatan ti masurot. Awan bibiyang na nga uray adu ti maapektaran at trabahador na. Ay, yaya, masyanak mo't kadag iti trabahador ni papa. Ngam awan mo't maaramidak. Ngam, padasat to akasarita ni papa no makaawin. Ay saanon balasang ko. Amangan no si kamot ti pagpupudutan na. Ngam saan arumbang tararamidan na yaya. Di ka agdanag, siyak ti makaamukin ni papa. Apay ngayon nagkisay kayo manan iti trabahador. Katamo yung mat nga isula ang tinamnamaan ti pamilyada apagalaan iti kananda papa. Sino tinangidanon kan kay ti dayta amaya? Saan yun nga amuan papa? Maasi kayo kumamat kadag iti trabahador. Di nakpakibiyangan. Awan karbanga mamang diktar kanyak ta anak ka lang. Ngam papa. Ala, pumanaw kan dito sang wanak. Dulor! Dulor! Apay ka di, sir. Malipod ita. Di mon palubusan ni amaya ang makaruwar dito balay. Yak kayat ang makipinpinulapol kadag iti mamirmiraot at trabahador. Sir, addan nakem ni amaya. Balasangen. Saanen nga ubing Kung kontraan na ka din, Dulor, para matlang iti pagsayatan na ti pampanunutak. Katawan karba nga mamang sopyat itan nyaman apagayatak. Nawatam! Sir. Ala, pumanaw ka niti sang wanak. Kat laglagi pam timbilang ko kang ka. Nung di mo kayat, di mataksan. Nagadumot to'y impaluto mo, amaya balasang ko. Kat man-manu tayo laeng matamangan. Kaya't kung amin nga ituludan nagiti gagayim ko iti away yaya. Pambarak meten amang kita no kasanumat ti kasasaad dan. Ay nabalasang ko. Amangan numaamuan ni papamday ta panggap mo. Katanya pa'y ti aramidan na. Sapay kaibilbilin na launay kanyak. Nga agtalinaed kalaeng ditoy. Di ka madanagan yaya. Siyak ti makaamu. Ay nabalasang ko. Siyak ti madanagan iti kasta panggap mo. Among no kasano ti kinauyong ti amam. Saan tamot nga agbayag iti yaya? Kumusta aglaang matida? Mapantan, kuyugan na. Gundawayan ta ti kaawan ni papa. Ay sus, daytoyon ti bagbagaken ka amaya. Di tamot na puutan ng ti oras. Nagragsak mo't nga minakasarsarita dagiti taga-away yaya. Manmanuda kamot kami na makita, Ma'am Amaya. Aday ta ka manan Brian. Kunak, awagan naklatan itinagan ko. Kasla kababayin mo't ngamin, Ma'am. Taanak na kayo ni Don Facundo. Kasla di ti agagayam no kasta ti awag mo kanyak, Brian. Agyaman na kiti panangitulod mo kada kami, Barok, ah? Awan na nyaman na nana. Sige nga ron, Amaya. Agpatingga akla dito yan. Katagyaman akmanen. Tanadan kayo ti oras ngayon may nang bisita kada kami. Agyaman akmatkan ka, Brian. Madanagan akmatan balasang ko. Amangan no nakasangputan ni papam.
ket naamuan na arimwarta. Siyak ti makaamwamang ipalawag ka ni Papa Yaya. Di kay madanagan. Anya timbilin ko ken kadulor. Don Facundo. Papa, Yan tangay tinubngar mo tibilin ko. Agimpake kan, dolor. Kat pumanaw kan, itamat lang. Papa, di ko mapapanawan ni Yaya Dolor. Agulimag ka! Siyak lang ti masurot iti na ito pagtangan. Pumanaw kan, dolor. Sir, Naulpit kayo unay, Papa. Ha! Kasta ti maganap tinatangkan ti ulo na. Hala! Agawa am ti pumanaw, dolor. Yaya, di nagpanawan. amaya balasang ko. Awan maramidak no kasta ti pangedeng ni Papam. Agsingsingpot kawan. Basol ko nga min, Yaya. Nadyak ko man nagpilit na pa ni Jay Away. Saan ko makasta ti mapasama kita? Ala, di mon pabasulan ti bagim balasang ko. Tadamot basol ko. Agpakadaak nga rodan, Juan. Nadagsan ti baro kung kuamang panaw kan ka. Ngampatyak nga adan tulatal daw nga agsabat manan ti dalan ta. Amaya balasang ko. Yaya! Amaya, kasta ka kadilatan. Manungal dawan manipo di ti pimanaw ni dolor. At dakalatan di ti unag ti silid mo. Bye-bye ang daklatan, Papa. Total, kastoy mo ti kayat yo saan ka di. Rumwar kan di ti silid mo. Diyak kayat, Papa. Di mon urayan na makapungtutak. Rumwar kan tanakasaganan ti makan. Saan na ka mabisin, Papa? Kasano ba ibagam adi ka mabisin? Kat manipod itay bigat, di ka pa'y pulos nakita arimwar. Pangaasiyo. Bye-bye andak kumalatan, Papa. Talaga ka din na di nagdengdenggan? Papa. Kita man talangam. Uray la imreason ti bagim. Umuna ako ni Jababa, tas sumarunukan. Diyak kayat apagurayan nakmanan. Don Facundo, ado ti kasapulan dagiti trabador para iti mulay di probinsya. Sige, ibagam. Noanya dagiti masabol yo. Tay pasikaso kadagos. Kat mabalin mo ti pumanaw. Ah, dahil titilistahan dagiti kasapulan, Don Facundo. Yag mo. Sige. Mabalin mo ti pumanaw. Don Facundo, adda ka din na amaya. Kahit kula kumakumustahin. Apay kumakumustahan tayo anak ko. Kat awan mo't ti sakit na. Anya ti karbagam, ha? Nabayag namin asa na si Marong Karidya Away, sir. Kas gayem na. Kahit ko kumaamaamuan ti kasasad na, sir. Adda ka di pa naggustom iti anak ko, si kaalalaki. Ni, awan, sir. Nasingid kami lang agayem. Siguraduam lang. Ha! Tano adda jak magustuhan na mamuak. Ha! Di mon gandatan tagpakita pa'y kanya. Ni Brian ka di jay kinasarita yu itay, Papa. Wan, adalay may na imbaga. Ngam pinapalaw ko matla dagos, tanagang dod. Agat lengat. Nasakit ti ulo ka makasayop iti payod na ya mamirmiraw. Apay aditak inayaban. Tapno nakasaritak kumamot ni Brian. Di mat ko na kadi ka makisinsininged kadagi jay mamirmiraot. Nasaya at agayem da Brian, Papa. Anya launay ti panggurguraan nyo kadakwada aya. Awan mo't basol da kada kayo. Di mon damagan, non niya ti makagapo. Basta daywam da kita trabador. No di mo kaya ta makapungtutakan ka. Nasaya at datat tao kunakmat. Naimbag ti pa nagpuspuso da. Isakit mo ka di da kita mamirmiraot. Naskan laang, Papa. Ngamin, isuda ti makagapo no ape adakkel ti mapaspastra kanyo iti negosyo yu. Isu asaan kumakas ti trato yu kadakwada.
Mabaybayadan mo't amin agaraw da. Masyanak kadakwada, papa. Tagibasitan nyo launay ti kinatao da. Jakon ka ba ilan tagtalinaad pa diti mansyon? Kasla aklabalod iti pampamayan ni papa. Limitado ti kargaraw ko dito eh. Kanjak magustuhan ter aramidan na kadagiti trabahador na. Uraya ka pumanaw ni papa. Sakon tugon dawayan ti rumwar. Diyos ko, tarabayan na kumay ti daytoy apanggap ko. Si kanti makaammo kan mang salaknib kanyak. Nagadumanen tinagaang abulbulong dito'y paraangan. Inaldaw matan nga at dadagiti agtinag. Yaya Dolor! Sino ti... Ha? Amaya? Yaya! Amaya, balasan ko. Apay nga da ka dito, eh. Amo ka din ni Papam tiyo umay mo dito, eh. Saan, Yaya? Naglibasak. Anya, ay sus, madaksan ka iti amam ga po iti inaramid mo. Apay apimanaw ka. Jakon kaya tagnad iti mansyon, Yaya. Saan na ka naragsak ijay? Nagmayat gayam tagnad iti probinsya, Yaya. Naulimag kan presko ti pulo iti angin. Ngam, apay nga awan nagiti anak mo. Sa dino ti ayanda. Ay, at dadaamin ijay syudad, balasang ko. Di da kaya ti agtalinaud dito'y probinsya. Gapu iti kinarigat ti panagbiag. No kasta, agmay-maysa kayo dito eh. Wen, balasang ko. Nairwamak mo Saan na bale? Tamanipo dita. Saan kan nga agmay-maysa, Yaya? Tadituyak mo nga agnaed. No, kaya't yung ang agnaedak ditoy. Ay, wen, balasang ko. Welcome ka dito'y. Maano samlakit diti kinarigat ti biag dito'y. Kay kayat kung taagrigat, Yaya. Ngam taaglaplapo sana nak nga agpaiso. Ngam kaslaak mo't balod iti bukod ko abalay. Ti pagamkaklaeng ni Papam, amangan numatuntun na ka dito'y. Di ka agdanag, Yaya. Di nak tumasurutan ditoy. Aging ka dita. Aon pa'y damagyo no ayan ni Amaya. Pasensya ka yan dun, Facundo. Ngumaon pa ya talaga. Oh, talaga subsubukan na kaya babae. Yung para makita. Agsublin tumot lang dayjay numarik na nantirigat na. Nang runa ita, ta impahold ko amin ang bank account na. Don, Facundo. Sige, agsubli ka na jaway. Ipayab kan tumanan no da ka sa pulakan ka. Wen, Don Facundo. Aglinong kapay balasang ko, tanay, nangaton ti darang ti init. Kuna mo ngamin nagbatikan, tanawat-iwat ti pagnaunta. Nagmayat tupay dito, Yaya. Nagmayat tiriknak. Kaslaak nakabulos nga niya. Ay, kumusta nga tan ipapam? Sigurado nga agdanda na ganday jay. Ay na, jak pala kaya tapanunutan ti maipapan ka ni Papa, Yaya. Adan tumutla ang aldaw ngagpakita akin kwa na ngam saan pa'y nga ita. Aywan, awan ka di plano dagiti anak yo as sumarungkar dito, Yaya? Sigun kadakwada, di dan agsubli dito'y, aging gaasaan adumuras ti panagbiagda. Anya? Ay, no kayat yo, Yaya. Ag-business tayo. Ure basit la business. Tadapay mo't nabatbati akwartak. Isun ati pagpuunan tayo. Ay nakababain mo't abalasan ko. Kan maysa, awan ambok iti kakasta. Tawan padas ko iti business. Siyak ti makaamu, Yaya. Ha? Ay, alakot. Makaamu ka nga ron, balasan ko. Don Facundo, dakkelan ti imrisan ti Baguio. Mangan kayo kuma,
Kanto marin nyo dagiti agas ngin reseta ti doktoryo. Awan kalas ko mangan. Makatawan ng tinapalabas, manipod pimanaw tanak ko. Nga mawan sa talagang ti plano na gagawin. Di kagdanag doon Facundo. Aramidak ti amin nakabailak. Tapno masarakak ni Amaya. Agyamanak. Tadi kayo amang tultulong kaniyak, Brian. No pa'y naglablabar sa kada kayo, hindi. Aging gadi agsubli ni Amaya, iti sidong nyo, sir. Di da kayo tubaybayan. Yaya Dolor, manon a Domingo tauyak yu. Namdimot laging bagan. Nasaysaya at siguro no ija ospital ti papanan tayo. Tapno mataming da kayo ana imbagi jay. Ay, awan kwarta amaaramat. Balasang ko. Diyo pa kadanagan ti magastos. Taurekas kasano. At dalatama ti duldulin ko akwartak. Isun at ibusbusan tayo, Yaya. Di mon gargarawan ti kwartam. Tamarik na ngagkapsutak matan balasang ko. Umdas tumot daytan abusbusam. No anyaman ti mapasama kanya. Di kay kumamatag sa iti kasta, Yaya. Kidawakan ka. Ano bilang tada mapasama kanya? Agsubli ka iti puder ti amam. Kas may sana ganda. Narigat para kada kami. Nga awan iti den nami dagiti anak mi. Iti mabayag apanawan. Yaya Dolor, isungarod anas ka nga agpaimbag ka tapagawidan tandag iti anak mo. Sa paikuma, tamauray ko pa'y ida, amaya. Nanang, adda kamin. Apay kastamot din tilangayo. Nagkutong kayon. Di min pagarom. Nga tagay mo natag sinasakit yun, nanang. Marikatan nga agsaon ni nanang yu. Tasigon iti doktor, nabaybayan na ti sakit na. Sino ka? Ay, siyak ti kadkadwa ni nanang yu iji balay na. Anya? Trixie. Eric. Anak ko. Agyaman na. Tasimangpat kayon. Kailiw kayon. Naragsak akon. Amang ipulang itibulod ko, abiyang. Saan? Di da kumamat panawan, nana. Saan pa Amaya. Taybilin o kan ka. Jakon kabalan. Nana Dolor! Di na ko mapanawan! Nana! Ito tawanin ni nanang. Awan mo't siguro ti makagapo. Tapno agnaid ka pa dito'y Amaya. Mabalin mo ti pumanaw. Di mo pa kadanagan ti basit ang negosyo ang napanawan ni nanang. Tada kami ti makam Tasaan kami nga agsubli dya syudan. Kan agyaman kami. Tauray kaskasano. Adda ka anang kadkadwa kininanang idi si bibiyag pay. Agyaman nakmat kada kayo. Katsapay la ko ma. Tama pa duraso ti negosyo na panawan ni nanang yu. Awatan nyo da ito Naimbagla pang nayon nyo iti pangrugyan nyo. Ne, apit ang kwarta. Itad ko kada kayo. Tulong ko dayta. Katsapay la kuma, tagkikita tayong tupay. Amaya, agyaman nagtandakan. Brian, apay nga da ka diti mansyon. Apay asikatin ang ilo ka titi gate. Sumra ka kumapay. Ay na, sigurado maragsakan ni papam numakita na ka. Brian, mga nukaguran nakpay ni Papa, gapoy iti naramid ko. Kaya't ko la kumakumustahan. Umay ka, Maya. Adda ni Papa miti silid na. Apay akas la nagdakkel ti nagbaliwan ti mansyon. Nagadumot ti tattao a makitak dito aglawlaw.
Idin to tawa na pulos makastrek dito'y idi. Wen, ado talagang tinagbaliw dito eh. Umay ka. Tapno maamuam ti kahit ko asawan. Papa, Amaya, si kakadin kagpaisuday ta. nagkutong kayo matan. Apay abinaybayan nyo ti bagiyo. Gapuday to'y tinalaos o panang pampanunot ko ka. Papa, Nakaamiris akon, iha. Ita nagsubligan. Sulnitak ti amin na nagkuragakin ka. Pakawalan na kamaya, anak ko. jak ni namnama akas ti masang putak ita, Papa. Pagkawanandak kumamat iti inaramid ko. Ado, tinamiris ko kabayatan. Tikawan mo. Kat ingkarek iti bakit gagpalbaliwakon. Agyaman unay kadagiti trabador tayo, iha. Tadinak pulos binaybayan. Kat marignak ti panangipatagdakan niyak. No pa'y nagdakasak kanakuana iti kalabas. Kat ni Brian iso tidakkel akatulungak. Papa, Ti amok nasaya at tinaramid ko. Ti panagibales ko. Gapo iti napasarak iti kalabas. ha? Ti panangululpit na kanyak iti mamirmira utak pailaeng. Inulpitan na nagitibak ng amok. Iso nga di bimak nangak. Inaramid kumat ti kasi tinaramid na kanyak. Ngamasan gayam arumbang tikas niya. Agyamanak na nakamiris kayon, Papa. Kat agpaimbag kayo nga ruten, tadaakon. Saan kayo napanawan? Nagyaman ako, iha. Kat itatadakan, sigurado apumigsak manen. Agpaisaganak iti ado at raon. Tagsasango tayo. Kadagiti trabahador amangan. Rambakan tayo. Ti pa nagsublimon dito'y mansyon. Anak ko. Pinaragsak na kiti kastaunay, Amaya. Kunak no saan na kamay karigan ka. Tanakurapayak ket nga ron. Sana day tati pagibasara kiti panagayat ko, Brian. Nasingput ka. Kat day tati nangayatak unay kan ka. Ayayatan ka, Amaya. Ay ayatan ka mat, Brian. Ngam, kasanon ni Papam. Sigurado adina kaya taparagan ka. Anya adak kayat. Kayat kalaunay ang paray tanak ko, Brian. Agpaiso, Papa. Wan! Napaneknekak ti ginasingpat ni Brian Abaro. Ado ti sakripisyo na anangas asikaso kanya kidi masakitak. Iso asige, tulagan tayon ti kalay sayo. Agyamanak, Papa. Ket Brian, di mon panunutan ti magastos. Tasyak ti makaamoy ti amin. Nakababain mat dun Facundo. Papa, kunam mo ting kanyak, Brian. Basta siya ti makamoy ti amin na magastos. Agyaman kami, Papa. Agyaman kami unay, Papa.
Biag ti tao. Agyaman nak, tay manugot kang agkita tayo di dayto yung restaurant, Sylvia. Awan ang yaman na, Lauro. Nagkariak ngagkita ta ita. Naka-order ka ka din. Juan, urayan talang ta iluto da ka no, bay. Kaslan na liday ka. Ada ka diti pareko? Kuwang amin, Lauro. Naibusan ti intad mo ak kwarta idi na palabas alawas. Awanan gastusak. Dahi talaga, yam. Di ka matanagan. Ikan kay ti kwarta inton maramdama. Agyaman aklaunay, Lauro. Muka sa pulong ti kwarta. Di ka gad-gad nga masidag kanya. Saan aparikot ti kwarta kanya? Awan samot ni nanang mo dito'y balayaw, Joe, sapok. Ada ka di napanan na. Itay pelas do si ti malamarimuar. Ngam aging gayta. Kisaan pa nagawid, Lola. Sa dino tinapanan na ya. Tsak amuha, Lola. Di namat imbaga no sa dino ti papanan na. Basta ti kunana, kat uray klatan. Hapay, ada ka di masapol yukin kwa na, Lola? Ada ko may paramit ko kang kwa na. Tangdanak maki day. Kasaritak to ni nanang, Lola. No bilang takayat na. Ibagam tag-text kanya ka. Di na ngamin replyan dagiti text ko kang kwa na ka. Wano saan, umaylangan ni Jebalay tagsarita kami anya. O, Lola. Ibagak to ni nanang inton sumangpait. Nanang, narabyan ka, mat. Juan, tanag-date kami ngamin itinopyo. No kasta? Adagaya man nobyong, nanang? Juan, bak nang day jay. No kasta? Saan na masapol magtrabaho ta, nanang? Saanan kabailan na nga itid ti masapsapol ta. Ay ungayam, ada ti in-take out ko amakan para kan ka. Madlaw ang naggapo itinginginaan na restaurant day ta, nanang? Uy, siyempre, kas na ko nakitay, bak nang tinobyok. Saan tan aparikot ti kwarta, anak ko? Kasaritam to nga rod ni Lola, nanang. Imay ngamin itay. Kitsalsalod-sudan na, no kaya't mo ti patangdanan ken kwa na. Tada ko makano ipaaramid na ken ka. Saanan iti anya pa'y laaga po ang makipurdiya da tao. Kat adnamot tantimang suporta ka data. Oh, kita am ti wallet ko. Ado manan ti kargana. Ayun, nanang. Anya ti kayat mo a merienda, Mari Eden? Ni, libre na kaya Mari Silvia. Wan, siyak ti makamo. Ni, ada nga rod pagbayad mo. Ada ilibre ka ayan no awan kwarta. Kita am ti wallet ko. Ado ti kargana. Ni. Ala, nagadumang hagpay sumare. Kas na di ka ngamin mamati kanyak, Mare. Nangalaam nga iti kasta kadakkel kwartam. Secret. Ala, ang mga no nagtaod mo't iti dakas day ta kwarta. Di ka madanagan. Saan ko at inakaw ti kwarta anakitam. Intagdala ang kanya. Sigurado ka Wan, ala, ibagam ket dinoan niya ti kayat mo ang merienda ta ilibre ka. Agawa tani, at dapay papanak no madamdama. Nay, naimbag man ta nakaumay ka, Silvia ka nakan. Napan kayo kanumot ijay balay idirabi ko na ni Diyos, ante. Ay wan, anda ko mga rodi paramid ko kan kano kayat mau. Tangdanan ka. Pasensya kan, ante, ngamjak masango ti makipurdiya ita. Ay, kastaya. Ni Mari Eden, ante, amangan no kayat na day dyan. Ay, ada nga ta di ta balay da. Wan, ante, adna. Pasensya kayon tamanipod ita. Awanin planok ang makipurdiya pa'y. Si kaman ti purdiya Eden, balasang kau. Adala ko maipadalos ko ka. Ay ka, wana na. Mabalin ta sa anak matabisi ita. Saan ka no mga minamasangon ni Silvia nakak ti makipurdiya? Ay na, kasano kat adon ti kwarta na day jak kumarek, nana?
Ado ti kwarta na. Una na. Impakita na ti wallet na kanya. Na, pangalaan na kumay ti kwarta na ngay. Kat saan mga agpaw-paw itjay ex na? Diya ka mo, anana. Di namat kayat nga ibaga kanyak. Santa na pagsaritaan ti may papan iti day tabanag. Ada siguro mangmangtad iti kwarta na Iso ang masaduta na makipurdiya. Agasaman, mare. Iti gayam sikat nga universidad ti pagadadalan ni Diyos nga anak mo. Aywan mare. Saan laang asikat, mare? Nangina pa'y ti matrikula ijay. Ay na, naimbag man ta masuportaram ti panagadal na. Nga oray nangina ti babayadan ijay. Ay, kat siyempre, mare. Adda ti kwarta kanya. Kat, anya nga ti kurso di anak mo? Engineering, mare. Ay, adan to nga rod engineer nga anak mo, ano kwa? Ayun na, mare. Agurayak laang iti mano atawan. At damat tanti engineer ko. Ay na, naimbag ka pa'y mare. Uri saan ka ngagtrabaho kat mapagadal mo latta di anak mo? Kasapulak ti kwarta, nanang. O sige, siya kunti makaam mo, anak ko. Nadapay ka di kwartam? Naibusan. Ngam siya kunti mangipamuspusan iti dayt na. Di ka madalagan, anak ko. Basta say-saya atam ti panagadal mo, ha? Wala nang. Di kay madanagan. Saan ko matabaybay ang ti panagadal ko? Awagak pa'y tinobyo. Dumawatak iti kwarta ken kuana. Tapno adda gastusan ta. Kasapulak ti kwarta iti kabitan na panawan, nanang. Agyaman na kiti oras mo, Sylvia. Awan anyaman na, Lauro. Ato iti kwarta, adaw-dawatan. Sobrang samot da ito eh. Awatan mo, para kin ka talaga da itang amin. Inton maminsan tumanan, ha? Well, i-text kan to, no kasano. Wano saan? Sikan to text kan niya. Wan, ala, agsaganak nga rudan. Tanaskan nga agawid na sakbay nga agalas 5. Mare, nakitak ti lalaki akadwam idi na minsan nga aldaw Lalaki? Adaya mo? Ni Lauro day jay, saan ka di? May isa kadagiti baknang akabaranggayan tayo. Shh! Tangiwat mo manmat, mare. Agpudno ka man, mare. Adda ka di relasyon nyo iti day siya, Lauro? No adda man relasyon mi, awanan bibiyang mo iti dayt na, mare. Ay, isuumot lagayam nga do ti kwartam, ha? Ay, kabit na kan samat day siya baknang. Panunutam no anya ti kayat mo panunutan. Basta siya, pakaragsakak tar aramidan. Tinapatag, ado ti kwarta. Sa anak nga agrigriga, akaskan ka. Ala, kaano pa anang rugi ti relasyon nyo? Nabayag mat basita na. Apay, adda problemam iti relasyon mi kin ni Lauro, mare. Ay, kwa. Basta talaga tipiyag. Rumbang lang nga agbalin tayo a praktikal ita a panawan. Grabe mat dayjay ang kumare. Manakibiyang. Sino, nanang? Dayjay amari Eden umapal kanya kanak ko. Umapal ka data. Ngamin, oray sa anak nga agtrabaho kat addalat ta kwartata. Mapagadal ka pa. Managapan mo't gayam ti gayim mo, nanang. Umapal talaga. Taaging gaita kat agrigrigat latta. Iso asika, lalaingam, tapno makagradwar ka. O, kita ti anak ni Eden. Di na mapaadal iti sikat apagadalan. Iso nga apalan na ta. O, nanang. Mano abulan langan kitag turpusak matan. Numapasamak dayta, di karkaron nga agprogreso ti biyag ta, anak ko. Ken nakarkaro nga apahalan data dagiti kalugaran tayo. Numapasamak dayta, nanang. Eden, balasang ko. Pudno aya di nanggag kwa sayang gusang. Ada kano ka relasyon ni Sylvia abak nang diti lugar tayaw. Ha? Ibagaman ti pudno kanyak balasang ko. Kwa nana. Pudno ka day.
Ay, uwan, nana. Amom no asino day ta alalakay? Ay, kwa, ni kano Lauro. Ay, nilangan Mari Silvia ti kasarita yun, nana. Ay, jak kaya ti makibiyang itibiyag na. Tamangan no panunutan namanan nga apalak. Sana nasaya at ti kastangar aramidem kaanakaan. Apaya kas tamad tan ti bagbagayo, anti. Di pa nakirelasyon mo ni Lauro, ah. Sana nasaya at amumot nga da asawa na. No si bibiyag lang dagiti dadakkel mo, ay sigurado alapdan da kay ti kastangar aramidem. Ay na anti aya, practical ti biyag itan. Di bali akabit da tao, tinapatag, ket adda ti magastos a kwarta. Anya, ay una yan. Proud ka pa iti kastangay bagbagam. Ay wala anti, proudak iti bagi, ngamin, inayat nak ti may sa abak nang. Ha? Nga mabalin ka di anti, no imay kayo, tapno sermunan daklaan, mabalin yun ti pumanaw. Saan ko nga obligasyon ti agpalawag ka na kayo? Ay nakaanak ka, nagpanunot ka na imbag. Tanumaamuan ta asawa ni Lauro dayta, ang mga nonya taramidin na. Saan kumapay mat nga ita, anti? Di na kumapay maamuan, tani, agad-adal pay lang ang di anak ko. O madani mat kat din ati graduation na, ngam kasapulan mi pay ti kwarta. Aniya? Hello, Lauro? Nakaawag ka may. Adal ka di ti masapul mo. Kasapulak ti kwarta. Manuti ka sa pula ba ya? Sika, numanuti ka ba alam nga itad? O sige. Kita tangarod iti sigod at ambayan tayo ton rabi. O sige, bye! Silvia, Mari, agdinamagan dito'y lugar tayo ti maipapan kada kayo ni Lauro. Awan bibiyang ko, di uray pa'y maamuan tintero as nga lubungan. Kaasimot ni Josh nga anak mo, amangan numabuli. Nalaing atao ti anak ko, Mare. Saan abas na agpa-apekto day dyan? Ay na, Mari, agpanunot ka kumaan na imbag. Amom si ka Eden, talaga kontrabida ka. Amo ka, umapal kayo kanya, gaputa uray kastuya, ado ti kwarta. Saan akas iti daduma dita, legal da nga agpaiso nga asawa, ngam agrigrig at damat. Nakagradwar kamot laangan anak ko. At damot laangan anak ko nga engineer. No sana po kada kayo nanang. Saan ka makaturupos iti panagadal ko? Anya ngayon ti plano manak ko. Agtrabaho ka bayatan ti panag-review. Agbordig samak. Kat no makapasaak, makaalak to ni ti lisensyak. Aywan, mayat day ta plano manak ko. Mabalin yun asinaan ni Tata Lauro nanang. Kasta talaga ti plano kanak ko. Saan tan akasapulan ti kwartana. Pangaasim ta sardengan na kamin, Lauro. Anya? Jakon kaya tagbalin akabit. Saan ka nakasapulan? Ito ta nakaturuposan ti anak mo. Kasta mo ti ibagam. Ulitan, jak kayat tagbalin akabit. Kayat kun nga urnusan ti biyag ko. No kasta nga ron, isublim ti kwarta ngayon inted ko king kaide. Iti anya aga po. Nabayadak mo tan dagitin inted mo a kwarta. Saanen amasapol abin-sabinsaak nga ibaga dagiti imbay bayad ko kan ka. Ha? Agawit kan. Pangaasim tadi kan umay dito'y balay. Amangan noan niya pa'y ti maaramid ti anak ko kan ka. Numasangpetan na ka dito'y balay. Ada sorpresak para kada kayo nanang. Anya day ta anak ko. Nakapasa ako ni ti board exam. Ay na, congrats anak ko. Ay na, umapanlakid di dagiti kalugaran tayo. Nagparami da kiti tarpulin nanang. Isu ti display iti sangwanan ti balay. Una, tapno makita dagiti lumablabas.
Ken maamuan da amay sakan nga engineer, anak ko. Motor mo ka ditiin sangpot mo, anak ko. Wala nang. Ay katmayat nga rod tadda service mo. Ay wala nang. Amuyo ka di. Maditi pa nagkita da lola ko ni kan Auntie Eden. Hindi nakita dang adda motor ko. Anya kumapay. Umapal damanin iso akas na. Tayti balay ti sumaruno ayor nungak nanang. Yan tangay adamot ang trabaho. Agi patakdir tayo ti dakkala balay ta. Tapno ad-addang umapal lagi ti managapal at tao. Tay balay akas la mansyon ko, anak ko. Mabalin mo at nanang. Napintas to ti disenyo na. Tasyak ti mang plano iti balay ta. Ay na, magagaran akon nga agnaed iti dakkel ken napintas a balay, anak ko. Agrubat ka din, anak ko. O nanang, marabyanak tong agawid. Sa dino ti papanamayan? Birthday ti kayem ko nanang. Agpanay swimming ka no. Awan parikot no may papan iti day taabanag. Saan ka lapdan, tapno makarelax ka mat? Agyamanak nanang. Di ka madalagan. Adda motor ko pag service ko. Saan na ka maturog ijay? Alaam-laangan ti duplicate ti susi ti balay. Taamangan no jak mapuutan ti isa sangpot mo. Wen nanang. Ay, asino mat day ito nga awag. Amo na apan naturog. Umaw-awag kitin. Hello, asino day ito Hello, madam. Ha? Asino day ito Madam, anak yung katitagnagan ni Diyos. Juan, apay ka di. Nadisgrasya ta anak yung ma'am. Anya? Saan? Saan apod na dayta? Sa dinutayan na? Diyos, anak ko. Apay ngayon ba tinakmat na? Nakakaasimot ka anak mo ka anakan. Ay, kasano ka itan ngay. Diyak ka mo, ante. Diyak kon mapagsusurot ti panunod ko. Diyak pulos ni namnam mama pasamag ti gasto Ay, hanya ti ko na dagiti nagimbestiga ngay. Nakainom ka no ni Josh? Wanante, nakainom talaga po iti birth yan. Ay, una yun, tigas-gasat anak mo. Kaano lang nga naggraduar, ngam natay matan. No amok lakas tayo ti mapasamag. Diyak ko mapinalubusan ti anak ko. Nala, agbalin ka kumaan na tigkar ka anakan. Masapul asarang dagiti apan nubok itibiyag mo. Anya ngayon ti planom ita, Mare Sylvia? Diyak pa'y ang mamari. Diyak makapagpanunot anay mag. Aging gaita. Diyak maaklon ti kaawanan ti kakaiso ng anak ko. Amo ka na sakit para kan ka tinapasamak. Ngam patib karam ti pakinakam mo, Mare. Diyak amuno kasano amang rugi akmanan. Aywan, agsapsapol iti dishwasher ti gayem ko. Amang ano kaya't mo tagaplay ijay? Sa anak pa'y anak kasagana nga agtrabaho, Mare. May mayat mutlaeng, no adda pa ka kumikumam. Tapno saan ka amaburyong dito'y balay mo? O anya, kaya't mo tawagak jigayem ko? Ala, sikat ti makaam mo, Eden. Diyos ko, adtoyak ita dito'y simbahan. Tapno umay agdayaw, kanagkid daw iti pamakawan mo kanya. Gapo iti nagpasulak, iti kalabas. Pakawanan na ko, Diyos ko. Gapo iti panakikamalalak. Kan iti kinalastog ko, iti kalabas. Ikarik adya kun ulitan day jay ngayon aramid ko. Kat agbababawi akon. Katagyaman ak, tainikan nakpay iti gundaway kong agbalbaliw. Dayto'y nga ti dawat ko. Itinagan ti ama. Anak,
kan Espiritu Santo. Amen. Rumara kun dito'y simbahan. Adumat lat tagayam ti umay agkararag dito'y iti kastoy nga oras. Maguray ka. Tinaka-wheelchair iti ruwar ti simbahan. Kasla mairupa ka. Silvia, kumusta ka na? Lauro, kung nagtupay katasi ka, naka-wheelchair ka matan. Wen, tanakapsut akon. Manipod na atake. Anya? Imay kakatimet nagkararag. Wen, Lauro. Imay kamet nagkidaw iti pamakawan iti apo akas kanyak. Wen, Lauro. Agpada ta. Kanayo nak nga umay dito simbahan. Kanuray na daki di balay. Kanayo di pa nagkidaw ko iti pamakawan ti Diyos. Gapu iti nagbasulak iti kalabas. Wen, Lauro. Kat agyaman ta iti Diyos. Tainik ka na tapay iti gundang way tangag balbaliw. Kat asino nga ro ti katguam. Jay apukok. Isu timang kuyog kanyak. Nakapsut mo tanda asawak. Isu nga dala ang matidya balay. Sige nga rod, Lauro. Panawan ka na. Kat pagyamanak mat ti aduan ay tultulong mo kanyak iti kalabas. No pa'y basol day jay nga inaramit ta. Pagyamanak latta dagiti na itultulong mo kada kami nga agina.